Poziv na vagu Bruno Alić, Marko Durut. Filip Čudić, Petar Dakić. Ajmo Veki. Sjeci nogi nos. Svako čas, svako mes. Ajde da! Borilište broj 3. Marko Bulović, Roman Mešić. Ruku mu prebaci. Borilište broj 3. Marko Bulović, Roman Mešić. Glava dole, ajde. Glava dole, ajde. Vedran, z oba dve ruke, ajde. To. Završi, ajde. To, ajde, stisni. To, Veki, drž! Čovjek, glavu od tla na desnu stranu, desno je! Borilište broj 3. Marko Bulović, Roman Mešić. Ajde, zaključaj, to. Ajmo! Glava dole, skupa noge, skupa. Ruka mu je van. Ajmo Đoko. Na desnu stranu glavu na hlade, Đoko. Drž, Veki, drž! Proba armbar. Roman Mešić iz Subota. To Đole, tu mu istegni ruku, ajde, istegni. Sve Đole! Ruku istegni, Bulović, ajde. Marko, Black Dragon. Ajmo! Na borilište. Đole, Roko što je pristup, kolegi od krok koji. Ok, pritiskaj na njega, bravo! To Đole! Bravo! Zadnji poziv, Marko Bulović, borilište broj 3. Ajde! Odi na njega, daj! Ruši! Ruši ga, ajde, umoran je. Ajde Đole, ajde! Ne, to! Marko Bulović je diskvalificiran. Gard, ajde, gard. Gard, ajde, umoran je. Borilište broj 3. Bojan Rendulić, Uroš Jurišić. Idemo. To, svip imaš. Ajde Đole, Đole, minuta odmah. Veki možda reći, ajde Đole. Minuta 20, ajde Veki! Poziv na vagu. Tadija Dolić, Goran Žižan. Veki, svipaj ga, ajde. Ti na armbar svip. Minuta, ajde Veki, ajde! Ruku mu ispuci. Đole, staj na noge! Poziv na vagu. Leonard Muličaj, Mario Butorac. Ajde Đole! Pol minute vaš Đole! Primo eno Roko, sta na istu stranu. Pol minute, ajde Vedran, ajde! Ajde Đole, 20 sekunde, ajde! Nisko Uroš! Rednike Đole! Đole, krizi moment! Sanchez Gardne, Đole, pa je dost! Sanchez Gardne! Poziv na vagu. Leonard Muličaj. Ajde, Dajan! Vedran, drž! 5 sekundi, 4, amo! Bravo! 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 Dobro.